Hayi, siyazizwa indaba wengane zakwethu. Siyazizwa indaba kunesimo wengane zakwethu esesiphuthuma. Asiphuthumi kakhulu kodwa siyaphuthuma. Ngoba ukuphuka kwesivumelwano kusho ukuthi kunesimo sokuphoqa ukuthi siphuthume. Sinenkinga kaPrasa, uPrasa uzama ukusupporta iMK. Uyazama ngoba yinto engeke iziyenzeke. Prasa siyazi nohulumeni into esondelene. So uzama ukusupporta iMK. UPrasa la bezokhipha khona ama train so akhanselile kwakwenza iagreement kwavunyelwana kwenziwa iquotation yonke into yayivunyelene. Kuyaba usokuqhamuka usuthi namhlanje ngeke bekhona ukusebenza ngesonto bona bazobe nga-operate ngesonto. All along bebazi balinda uSG wazowenza i-press briefing washo wathi itimela izobe itholakala izobe zikhona. Inhloso yabo bekuwusabotage ke siyazi ukuthi basebenza nobani. Lungela kunankinga-ke iplan nabazamayo elingeke lize liphumelele. So kuneyindawo bekukhishwa kuzo itimela indawo ezifana no I'm not familiar with KZN Durban, Marani Hill, koMlazi, ko Pinetown, ko Nanda, lezo ndawo enjengalezo bebazi ukuthi kuzophuma khona itimela. Kuzophuma itimela kahle more than 30 ukuthi ithathe ama-members e-MK. Sesisupportashile isikhathi incane sasekhona sesenelanga lakusasa lokubona ukuthi ayikhona into esingayenza ngenxa yalaba sikule situation njengamanje. So into besicela ingane yakwethu iyodwa icebo labo kuze lingaphumeleli abaseduzana kezizameni kuyigibelela. Uma ngabe ubona umuntu we-MK ingane zakwethu uma uthi mhlawumbe uneveni uhamba ngeveni, siyacela ingane zakwethu awuvese umthathe nje umlayishe umpulift umthathe umbeke egroundini. Mase kubuya futhi kanjalo senze nje lawo macebo lawa njengalawo. Mawune sihlobo sakho silayishe ungashiyi ngoba nakho uthemba ukuthi bese uthathwa isitimela. Noma ngabe ubani uNkulunkulu wami uma umbona nje ubona ukuthi unamandla wambona egqoka into ze-MK ngelanga la ngesonto mthathe umse groundini. Bazama labo usabotage ngeke beze belungu, ngeke beze belungu. So into besicela futhi enye amaphoyisa kunamabhasi asekhona akhishiwe engicabanga kulezi indawo enjengako la kuvale khona uPrasa ovese wazama ukusabotage khona. Bazozama ukuthi kuedwe amabhasi angaba khona, but isicelo bekuwukuthi mhlawumbe kulamabhasi masingake sizame ingane zakuthi ukuthi labantu asebebadala ogogo omkhulu abakhubazekile abagula into enjengalezo mhlawumbe masingake sibukelele kubona ukuthi at least kube yibona abazobenefita kumabhasi. Makukhona iplan esingalenza silenzeni. Niyazi ingane zakwethu thina ku-MK asibizwanga sizele into eningi vese siyazenzela from the beginning. Yabo kusuke egibheni kuze kuyofika la sikhona kumaregala konke siyazenzela ngoba MK siyayithanda. Enye into bese kufanele nibhekeke bese kuba yilaba amaphoyisa afuna ama-number plate amabhasi odrive ukuthi ubani. Iplan nabo sebefuna ukulenza manje ukuthi amabhasi lazo bezothatha abantu bethi hayi la wekho Roadworth should ngeke akhona ukuthi athathe abantu ukuze bezowavala ukuze abantu bengayi kuphi njalo elokhuzaneni stadium. So akuzameni nje ukubabekezelela because bazozama ngayo yonke indlela ukuthi sidalele inxushunxushu la endleleni. Bangixaka mina ngoba labantu sikhala kanye nabo kodwa egcineni mase bevuma ukusetshenziswa kanjena mina sekwenze njani ngeke ngutshene ingane zakwethu angazi. Hayi bonke ke kodwa nje le-KZN bayazama ukuthi bebasebenzise ngale ndlela ababasebenzisa ngayo. So siyanicela nani bantu bomthetho niyazi ukuthi lento ekuthiwa yenzeni aniyithandi. Siyacela ngoba lento ekuthiwa yenzeni aniyithandi ake ningayenzi ukuze silungisizwe ukuze sibuyisizwe. Nase stadium bese kuphuma ukuthi kumele istadium silayishe 30,000 but kulungile ke sizobona ngoba bazama khona njalo ukusabotage iMK. Bazama khona istadium silayishe 46,000 bazama khona ukusabotage iMK. Bese kuba amabhasi kuyicaba brothers sibonge ingane zakwethu amabhasi bona bazozama bomthetho kodwa amathuba amancane because amabhasi phela amaningi aphethwe icaba brothers. Icaba brothers niyazi ke ngane ukuthi thina sinamadlela ndawonye kakhulu nale association yakwaCaba. Labantu bakwaCaba sidlelana nabo kakhulu. Icaba brothers emabhasini izozizama ngayo yonke indlela ezosizama ngayo. So nalaba ngeke bebe namandla ukuvimba laba ngoba laba niyabazi ukuthi bona banamandla kwezokuthutha la eMzansi. Ibona abantu abamnyama abanamandla kwezokuthutha la eMzansi. Even nalaba abisaba lapha. So asithembeni ukuthi izinto ezohamba ngendlela kodwa nje itimela ingane zakwethu ake sikhohlweni yize ake sizame noma yini engasenza isithathe esibeke emabhidi. Siyazizwa ke indaba ingane zakwethu indaba yizo lezo. Kusho mina umacekeceke ingane zakwethu indaba sengiyithathile ngayiletha.
Asenzeni njalo-ke ingane zakwethu. Hhayi, siyazizwa indaba. Ushomeni uMacelecele.